Zamanınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Gagavuz Televizyonu'nun efirinde Gagavuzya Gün Günden programması sizinle ben Valentina Çoban. Bugün stüdyamıza Gagavuzya'nın Yaşlı İnsanların Asosiyasyası'nın temsilcilerini teklif ettik. Çünkü cümlenin adından önemli soruları onlardan sorma isteriz. Hem de mutlak isteriz kabul etme dolu cevapları bu sorulara. Bugün stüdyamızda Yaşlı İnsanların Asosiyasyası'nın başı Vasiliy Arnaut, onun yardımcısı Dmitri Gradinar, hem de bu asosiyasyasının Revizya Komisyası'nın başı Afanasiy Kıvırcık. Zamanınız hayırlı olsun saygılı misafirlerimiz. Her birinizi selamlarım stüdyamızda. Sağ olun. Geçenlerde Gagavuzya'nın yaşayanları Rusya devletin Moldova'da büyükelçiliğinden finans yardımını kabul etti. Vasiliy Romanovich, isterim bunun için anlatarsınız daha doludan, daha derinden, ama en ilgin çizgileyerek söyleyesiniz ne türlü kabul edildi bu anlaşmak, ne türlü oldu öyle. Yani bu yardım yaşlı insanlarımıza, kolaylıksız insanlarımıza değini Rusya devletinden geldi. Bizim asosiyasya Sovet Stareyşin Gagavuzya 10 yıl kabul eder yardım Rusya'dan hem Türkiye'den. Onun için biz geçen yılın açarız telefon büyükelçilere, laf ederiz onlara, naşı neyse programa yapacağız bu yıla. Öyle oldu bu yılda. Hani biz yıl kayın bu yılın gittik, tamam üçümüzdük. Gittik büyükelçine Rusya'nın. Nerede konuştuk da anlaştık öyle, hani yazacağız onlara kağıt. Yani 120 kişiye olsunlar yardımcı bizim insanlara finansal pomoş, materyal pomoş деньгами. Bizim insan hani 35 bin kişi hani var bizim pensionerler. Yarısından daha çoğu служит ettiler Rus vakitinde. Da çoğu kabul etti hastalık. Onun için onlar her yılın bize söylüyorlar, soruyorlar. Hani söyleyin büyükelçine, hani biz служит ettik Sovyetski Soyuz'da da biz diğer sonuna bize yardım olsunlar. Bu işin biz biliyoruz hani bu yıl ne olur Ukrayna Rusya'yla da kıyışamadık onlara sormada. Ama sonra biz anlaştık öyle hani bize olacak yardımcı. Tence ben söyledim kaç kişiye. İkinci ay fevral önce месяц biz yazdık kağıt bizim rukovoditellere filialı Sovet Stareyşin her bir köy. Ben onu isterim okuma deni siz dersiniz. Bu sizin danışmanınız. Bu danışmanınız. O председателем филиала населенных пунктов Совета Старейшин АТО Гагаузия. Прошу провести заседание филиала Совета Старейшин с участием примаров и соцработников по выявлению лиц из социально уязвимых слоев населения для получения адресной финансовой помощи от посольства Российской Федерации. Оформленные документы направить до 25.03.23 года в Совет Старейшин Гагаузии, Камрад Ленина, 194. Перечень необходимых документов. Наши лязым орей день каблетна парей. Заявление на имя посла Российской Федерации. Справка с примарии. Качкши Яшилар. Справка Национальной кассы о размер пенсии на всех членов членов семьи. Var iki kişi, ikisine de lazım. Nasyonel kasadan dohot. Dohot previşat etmesin bizim minimum Moldova'da. Bu yıl 2400'dü, bu yıl 2008. Ben öyle biliyorum. Справка семейного врача разборчивого диагноз на русском государственном или на государственном языке. Серия копия pasporta, удостоверение пенсионера. Bu kağıtlar lazım da 25'inden yollasınlar bize. Sıraladığınıza göre bu dokumentler belli ederler. Hani bu insanlar zor bir durumda bulunurlar. Köylerde bizim Sovet Stareyşin toplandı. Çağırdılar orayı primarları, teklif ettiler sesraботnikler. Ben bilmem hepsi bir evden nice. Baktılar kim onlarda hem pek hasta. Çoktan var, tür hasta var, yatalak, var dil yatalak, var onkologiyada, var operasya.
Zira 120 kişi, bizde de 30'dan ziyade bin. Varınca mı hepsine yardımcı olma. Onun için o büyün de köylerden bana açıyorlar telefon komrattan. Niçin dil bana, niçin da bize, ben yokunca vereyim onlara atvet. Поскольку bunlar köylerde kendileri somyes primari buldular, verdiler bize o insana. Bunun için elbette ta değerinden layıkçıyız Evet. Vasily Romanovich. Dmitri Petrovich, Vasily Romanovich söyledi, hani yerlerinde, köylerde insanlar, öndürücüler, primarlar kararı aldılar. Kim kabul edecek bu finans yardımını? Sizince bu ne kadar doğru yapıldı, ne kadar objektifdiler bu insanlar? Siz bilirsiniz her bir köyden yaşlı insanların ziyadesini. Nece bakarsınız bu duruma? Objektif mi kararlar kabul edildi, bu listeler kuruldu? Vasily Romanovич'in anlattı. Zülcüm yolunda kağıtta Mart'ın 23'ünde din toplasın her bir asosiasya yerinde toplasın Sovyeti da bir yerde soцработник onlar taşla bilirler. Hepsi onlar bilir. Primar da olsun orada da bulsunlar o insanlar hani bir yatalak hani rak значит onko hasta yani pek zor. Da onlar birer karar kabul ederler. Kime onlara varınca yardımcı olsun посольство. Ama bu dokumentleri lazım toplama. Her bir dokument makar yoksaydı посольствоdan finans bölümü bunlara bakmadı. Yani sizde yok bu dokumentler. Açan vereceğiniz o zaman da bu türlü, ne türlü oldu? Biz yokunca söyleyelim niye her bir köyde nice oldu. Ama bu insanlara inanırsınız. Biz inanırız. O председатель Совета Ассоциации. O verdiler dokumentleri. Конечно, burada vardı zorluklar. Söyleyeceğim, kimer sıra verirler o diagnoz. Hani dil belirleniyor pek hasta. Burada зависит еще от справки семейного врача о диагнозе. Вот. От этого тоже зависит, потому что если просто болезнь сустава и постоянные головные боли, bu vurdaşan nece söylemeyi. Ama Rusya devletin büyükelçiliği mahsus 120 kişiden dokumenti kabul etti. Doğru mu anladım? Olsa taziyede verdiniz de orada karar kabul ettiler. 110 kişi bize bu yıl lazım versinler. Ama birkinin 14 kişinin yoktu. Hepsi dokumentlerini deyin versinler ona 14 kişi. 96 kabul etti. 96 kişi kabul etti bütün Gagauziya'da. 96. Onlar hani verdiler dil kime istedi. Ne lazım? То какие требования для того, чтобы там же финансы. Саулнус Дмитрий Петрович, Афанасий Федорович, скажите, как обсуждался размер финансового пособия, финансовой помощи? Как вы говорили с вашими партнерами о размере помощи? Кто принимал решение? С вашего позволения я начну немножко, чуть-чуть с предисловия. Пожалуйста. Значит, Совет старейшин Гагаузии, он раньше назывался так, когда был учрежден. Сейчас ассоциация. Да. Сейчас ассоциация. В 2009 году. Вот мы втроем начали, то есть были приняты в члены Совета старейшин Гагаузии в 2010. Василий Романович был избран. Я раньше немного. Да, Дмитрий даже чуть раньше, то есть с момента даже организации. Мы чуть позже. Несколько месяцев, наверное. И я был избран на общем собрании, как и Василий Романович, председателем ревизионной комиссии. С первых же дней этой работы мы, окунувшись в эту жизнь, если это можно иногда назвать жизнью у отдельных этих наших граждан, это не жизнь, это мучение. Нас это как-то тронуло настолько, что мы стали искать возможности, как помочь, чем помочь этим людям. Поэтому стали искать варианты, обращались, ездили к лидерам, к бизнесменам. У них просили помощи, и многие отзывались и перечисляли небольшие суммы на счет Совета старейшин. Мы стали ездить, особенно стали ездить в посольство, в
турецкое, российское, встречались с представителем, но уже позже, посольства Азербайджана. И везде мы с ними вели разговоры, каким образом можно помочь немножко нашим этим обездоленным людям. И, понимаете, мы получали удовлетворение от того, что кое-что у нас получалось. Если из Турецкая республика прислала нам 5 лет, да, Василий Романович, назад, полную фуру всяких изделий медицинских, более 100 инвалидных колясок, тонометры, слуховые аппараты и всякие другие медицинские изделия, в которых нуждаются наши вот эти вот люди. С посольством России была договоренность и оказание адресной финансовой помощи. И вот такую адресную финансовую помощь с посольства России мы получаем, не вчера мы ее получили, и не один раз. 10 раз, 10 лет подряд мы получаем ежегодно в разное количество. В прошлом году было меньше. Вот. В этом году вот эта сумма, о которой говорил вот сейчас Василий Романович. Поэтому мы умышленно эту работу делали бесплатно. Никто из нас не получает никакое материальное вознаграждение. Даже если ездить иногда по селам, он в первую очередь заливает 10-20 литров бензина и едем, чтобы встретиться с ним. Была пандемия, было горе огромное для всего мира, особенно для наших людей. Но мы на удаленке, как сегодня принято говорить, все равно он постоянную связь держал с председателем. У нас в каждом населенном пункте есть свой руководитель филиала. Постоянная связь была. Мы были в курсе дела, где какая ситуация. И вот это, когда мы были в посольстве России, они знают ситуацию в целом и по республике, и у нас. Поэтому они вошли к нам в положение, вот, и сказали, что готовьте документы на 110 человек. Мы попробуем этот вопрос решить. И вот Василий Романович, председатель первичек, стали собирать нужные документы, о которых уже шла речь. Сегодня мы можем говорить о размере помощи финансовой, которую получили все вот эти люди, около 100 человек, да, насколько я поняла, из всех населенных пунктов автономии. Речь, можно, конечно. Речь шла о том, что если заболевание, допустим, онкозаболевание, какое-то серьезное заболевание, вот несколько раз было не до 2000, вот как сейчас, а было больше, в зависимости, в 2 раза больше. Было, и если переводить на доллары, то в долларовом выражении и $200 давали. Но это в зависимости от диагноза было. Но на этот раз они определились так, мы не можем диктовать им условия, сколько. Они определились там о сумме в пределах $100. И вот эта сумма, и чтобы не идти тем же работникам бухгалтерии в банк менять эти деньги, они, естественно, спросили у Василия Романовича, можно в долларах, в долларовом выражении? Давайте мы раздадим в долларовом выражении. Вот. И получилось так, что по $100 на каждого заявителя, на каждого нуждающегося. Василий Романович, ondan sonra önce siz verdiniz bu finans yardımını insanlara. Siz bunu yaptınız açık. Kâr bizim kolegalarımız da bulundular bu olaydan çıkardılar, gösterdiler haberlerimizden nece bu yardım verilir. Bundan sonra cümlede, sosyal medyalarında, informasiya portallarında başladı peydalanma türlü publikatsiyalar, türlü statyalar hem de komentariyalar. Neçe Rusya Federasyası yardımı verir, nereden bu yardım peydalandı, hem neçin mahsus dollarla verilir bu yardım. Sizin bakışınız bu olaylara ne türlü? Siz kendi komentariyinizi nasıl vereceksiniz? Ben isteyeyim söylemeye, yani dolarla ben onlara предлагать ettim. Niçin? Ta kolay verme insana. Başka yıllar parayı getirir kendiler diplomatlar. Ben onların giderim çadıra, Komrat'a çadıra, sonra gideyim Vulkaniş'te. Ama bu yıl onlarda da var problem, ancak versiz Rusya'da. Onlar söylediler biz vereceğiz ama siz götürünüz. Biz kayılı olduk. Üçümüz de aldık o parayı.
aldık. Doların için ta kolay onunla koydular konverde. İkinci de insana verme yani ihtiyar insan saymasın o 2000'liği. Önce söyledi Afanas Fiyoruç bıldır onu verdiler. 30% %30 verdiler 200 dolar. Bu yıl verdiler 100 pak. Tayileri verdiler daha da ziyade 6'şar binliği. Bu yıl verdiler 4'er binliği. Ama bu yıl ne verdiler? Ben size söylemeyen bizim köylerde biz verdik hepsi köylere ama bizde Katolski köyü vermedi bize bu Listeleri. İnsanları belli etmediler. Vermedi. Niçin size orada bizim председатель bu asosiyasyası Ivan Semyonovich o işitmiyor hasta. Primara ben açtım telefonu zeyde o bana söylemedi. Onun için ona bulmadılar, vermediler. Yoktu kime verme ile naşı. Ve bizde 26'dan 25 köye kabul edildi. Kabul edildi öyle. İkişer, üçer köy insan küçük köylerden ama Tenci, Kapçak, Kongaz, Çadır, Vulkanik Komrat daha çok. 9 kişiyeden. Ama biz öyle de saydık hani 120 kişi, biz 110 kişi topladık, verdik orayı. 110'dan da 16'sını çevirdiler geri. Şimdi biz onları toplarız nasıl lazım. Zira bir boyunda pensiye 3000'li onlara vermeyle. Bir boyunda onda nasıl kasa verir dohoda ama karısına vermiyor. Onun için oldu ki bu problem ala. Ben istedim söylemeyen de Rusya bize vermiyor para. O her yıl verir bize medisinski izleyeli. Biz kabul ederiz 200-300 bineden parayla 250-300 bineden kabul ederiz bu sluh aparatı, tonometre, kalyaski proçu. Ne lazım insanlara? Ama bu yıl kabul etmedik. Zira yol Ukrayna'da gezmiyor, kapalı da bizim yok neyle getirmeye onları Moskova'dan. Ben onu söyledim, interviüde açan nokta aldı. Bizden bugün de söylüyorum hani biz sayırsa hani bu niye anlaşmak yok hani anlaşmak Rusya'nın Ukrayna'nın bir yıl mı yarım yıl mı önce değil day bok tarzı anlaşmak olsun otursunlar masa anlaşsınlar sanırım hani gelen bir yılla iki gene olacaklar yardımcı. Onun için biz 10 yıl geri medisinski izleyele %20% insanda vardı. 80% yetişmerdi. Bugün %80 var. Даже 90 hani var bu invalidni kalyaski doğru hani yetişmiyor bu sluh aparatı tonometre. Ama bizde şimdi var bir programa Tursi'yle. Bizde Tursi'ye yardım ediyor bize. Afanas söyledi. Şimdi biz dil çoktan Başkan Irina Fyodorovna yazdı bir kağıt posolstva Tursiya. Nerede o kağıt bulunuyor? Bugün MİT Tursiya. Bana dün açtı Kroytor Dimitri Vasilievich telefona. Hani bizim kağıdı şimdi orada hazırlarlar. Bizi çağıracaklar, tekleyecekler orayı в ближайшее время. Büyükelçimiz Türkiye'de kontrolde tutuyor bunu göz altında. Programa orada 1,5 milyona Kızılay'dan. Biz lazım gidelim 2 kişi orayı diye yapalım orada bu anlaşmak da getirirsek hep sonra paylaşacağız, hep vereceğiz insana. Ama köylerde insan lazım anlasın bir. Hani en küçük köyde, Ferapontivka'da, Bucak'ta, Karbali'ye verdik 2 kişiye. Belki orada lazım 10 kişiye. Но учитывая, что ограничены нам выделили вот этот 120 человек, вот мы вложились на количество, которое нам представила Российская Federasyonu. Elbette çok insana lazım yardım. İnsanlar beklerler bu yardımı. Vasily Romanovich biraz ileri söyledi. Hani bugün de telefon açarlar, sorarlar niçin bana bu para verilmedi, bana da yardım lazım. Dmitri Petrovich söyleyiniz nece edersiniz bu insanla? Ne türlü anlatırsınız onlara durumu? Hem neler var kolayınız adama ileriye doğru ne türlü yardım? Önce söyledi Vasily Romanovich, Türkiye ile var anlaşmaklar gelecek bekim yardım daha doğru bekim tabi şey olacak. Azerbaycan'a yazdık şimdi. Azerbaycan'a şimdi yolladık. Nece anladırız biz hem ülkenin buluşarız
Совет старейшин yerinde. Yani onlar da çok insan. Kim Onlar doğru lazım. biliyor? Burada hani gelirler kimse de böyle sorarlar dil doğru verin bana da. Значит, orada председатель asosyasyon yerinde yapmadı öyle iş, значит, anlatmadı insana nice bu işler. Onun için de daha çok komrattan значит, insan bunu çoğu bilmiyor. Da onun için de o türlü sorular koyarlar. Ben isterim başka soru. Bizde bizim o organizasyon önce söyledi, o taylar çekildi, onu çekildirdi Степан Михайлович, hem de значит, Михаил Васильевич, onlar çekildirdiler bu Sovyet stareyşini. Sonra bir parça vakitten sonra 2009 yılda значит, geldi koydular, ayırdık Vasily Romanovich. Da nice geldi Vasily Romanovich, bu iş bizde başladı yürümesle. Поднял на такой уровень, что biz dilse de Gagauziyada bilirler şimdi büyünde ihtiyar insanlar, депутатlar, Народное собрание, sonra primarlar, no başka taraftadır. Biz de vardır gittiydik, kaçında yoktu bu pandemiye, cenk vardı, çok kere gittik Mayın 9'unda. Bizi delegasyon, dil bir delegasyon, bir iki delegasyon çağırdı. Rusya Mayın 9'unda отмечать День Победы. Orada şimdi bizi bilirler. Uzda bizi o türlü karşı ederler. Biz mayılalardık. Yandan böyle. Ama bitki vakitte bu politika hani şimdi çeketti bu dil doğru politika. Ну, gelir kimi korespondentler televizyonda ararlar nina oyma burası, nina karartma. Zaten böyle yazma deyin Gagauziya раздают доллары. Вот, bu политическое заявление, понимаете? Мы не раздавали, мы объясняем, как это. Это не раздача, это просто оказание помощи, остро нуждаются. И мы вместо того, чтобы получить благодарность, удовлетворение, мы наоборот, у нас руки опускаются, потому что разве можно делаешь доброе дело буквально на общественных началах и получаешь плевок от некоторых средств массовой информации. Ну, некоторые мы никогда нами не интересовались за эти 15 лет. Заинтересовалась одна компания телевидения, я даже очень удивлен, не только я, все. Ни с того, ни с сего. Они никогда к нам не приезжали. По-моему, даже про Гагаузию никогда не писали. Вот. А вот сейчас им стало интересно. Для чего? Чтобы потом преподнести со стороны, другой стороны, с политической стороны нашу работу. Вы сейчас говорите о журналистах из Кишинева, правильно? Да, я говорю о журналистах из Кишинева. Но тем не менее, вы не отказали этим журналистам во встрече. Нет. Вы дали интервью. Я хочу добавить. Все это объяснили. Да, Баюра. Я хочу добавить, Дмитрий Петрович, что он правильно сказал. 10 лет поднимем в редакции «Вести Гагаузии». Вы найдете наши выступления везде. Турция, Россия, Азербайджан, другие. ГРТ, сколько мы приезжаем, выступаем, вы найдете, мы никогда не говорим, что Россия или только одно. Мы говорим, что кто нам помогает, и помогает нам то, о чем я говорю. Пожалуйста, мы сегодня не против поехать, пускай нас приглашают сегодня, это же Румыния, это же Венгрия, это же другой Вену куда-то. Пусть нам покажут. Вы готовы приедем, сотрудничать? Мы готовы сотрудничать с Западом, но покажите нам, на деле, чтобы мы видели, чтобы мы возвращаем обратно, чтобы мы так и вот, как мы бывали в школах, и выступаем и говорим, так мы можем и рассказать, ну, чтобы мы своими глазами видели. Почему? Потому что мы 80, ну скоро мне будет, 70 лет, я как помню, что я жил в Советском Союзе. И меня сегодня перевоспитать быстро и назвать нас агрессором, это некрасиво. Вы как прокомментируете публикации наших коллег? Афанасий Федорович. В 2021 году наше правительство в Молдове был принят закон о некоммерческих организациях. Мы, прочитая его, да, там предусматривалось и внесение изменений в устав, название, вот почему у нас сейчас называется не Совет старейшин, а ассоциация. Мы настолько обнадежились, что
там предусматривалось местным органам власти, в том числе и правительству, оказывать финансовую помощь неправительственным организациям. Вот мы как раз являемся неправительственной организацией. Но там настолько закручено и заковычено, что мы сразу поняли, что никакой помощи, никто этим наверху заниматься не будет. Не будет. И ничего от этого не выйдет. Поэтому и мне, вот как и моим коллегам, тоже немного не совсем уютно чувствуется то, что ту же фуру, которая более 100 инвалидных колясок, выгружали мы с ним вместе. И еще кое-кого, не знаю, не помню, был Георгий Дмитриевич или нет, мои дети были. Выгружали у меня в помещении. Потом распределили, настолько у нас открыто все это проходит, что без совещания с президиумом и так далее, мы ничего никому не даем. Плюс эти более 100 колясок, пришлось их отвозить по селам. Отдельные примары приезжали, находили транспорт, но мы отвозили людям в каждый населенный пункт. И, конечно, обидно или не обидно, но Бог с ними. Я журналистов и радио, и газет уважаю, ибо с ними сотрудничал более 50 лет по роду своей деятельности. Вот. Но вот то, что написали коллеги наши, местные, мне не совсем понятно. Ну, например, меня это затроит. В Гагаузии раздают доллары от посольства России. Раздают доллары. Ну, язык-то наш богат. Русский язык богат. Что неужто нельзя было немножко по-другому это преподнести? Раздают доллары. С утра 14 июня в здание исполкома стали стекаться люди для получения стекаться. Рекой прямо. Волгой, Днестром. Ну, просто это не совсем корректно с их стороны. Мы не обижаемся на них, но так нельзя. Надо немножко, чуть-чуть по-другому мыслить в этих вопросах. Ибо еще раз повторяю, что мы бескорыстно все это делаем. Бескорыстно. Никто нам за это не платит. Вот вчера мы были, позавчера. Вот только на этой неделе мы фактически 3 дня с утра до вечера или встречаемся с одними, встречаемся с другими и так далее. Поэтому ничего у нас, настолько у нас это отработано, чтобы открыто, гласно, никого не обидеть. Они и так, эти люди, обиженные. Как можно на них еще отыгрываться? Это кощунство, понимаете? Я могу добавить. Buyurun, ağzıldı vakıdımız, tabir soruşunda size olacak. Вот письмо я написал председателям района, администрации выделить помещение, где будем раздавать деньги. Чатурунго, Вулканичную и Камрат. И этот вопрос был согласован. Кроме того, написал руководителям, чтобы обеспечить людей, которые представили заявление в данное время, часы, такой-то день для получения. Они приезжали все. Но еще в марте они написали заявление. Ходили примари, получали справку о составе семьи. Ходили семейные врачи, справку семейную. Ходили в национальные кассы, брали документ. Они знали, куда ходят. Они знали, зачем ходят. И знали, что они получат. Поэтому тут не может быть так, что они ходили, но не знали, кому стекали. Они не стекали, они приходили к нам. И мы троем, мы просили еще наших коллег помочь нам. Василий Романович, eminim hani size insanlar danışırlar, büyüğünde var danışmaklar yardım için. Kimyası bekim bir kalaska lazım, bir başka bir tertip medisina tarafından para yardımı. Ne kadar danışmanız büyüğün var masanızın üstünde. Hani bekler bakılmayı. Hem de söylediğiniz hani Türkiye'yle Allah yardımcı olsun var anlaşmanız olacak daha bir yardım. Ne türlü planlarınız var ki bu danışmakları başa çıkarmayın ki yardımcı olmayın insanlara. Bizde программа была, var
biz sanıyorsun önce söyledim hani Rusya ile biz var bağlantı. Biz sanıyoruz hani orada anlaşmak olacak da biz onlardan kabul edeceğiz. Bizde pek bitki 4-5 yıl Pravitsa Moskva bize yollar 200 bineden tabi ben söyledim size tabi hepsini medisinski hizmeti. Bizde var programa Tursi'yle Afanasya söyledi. Şimdi bizde var hani biz giderseydik sağlık hepsi olsa bizi çağıracaklar bir ay geri ama ertesi mi günüm nasıl oldu zemtresiyle biz sustuk. Diye onlar bize yardım etsin. Biz yardım ettik onlara. Topladık para açan Gagavuzya'da. Biz de verdik orada. Bizden de yardım. Bizlere oldu bu beda. Ama şimdi bizim yardım çünkü orada Dimitri Vasilievich Kroytor o söyledi Dimitrisine o beda. No biz laf ettik orada hani Kızıl Ay olacak yardımcı bize ben söyleyeyim 1,5 milyona kabul edersek biz bunu paylaşacağız hepsi köylere. Bakmayarak Ama, bir şeye işinizi ilerlediysiniz. Biz yazdık ki ya da Azerbaycan'a. Şimdi Büyükelçinden bekleriz hep nasıl söyleyecek. Hep öyle söylediler. Yani bakacağız neyle yardım etmeye. Önce söyleyeyim tabii. Biz kayılız gitmeye, buluşma başka devletlerle Büyükelçilerle yardım etmeye. Ama bizde var başka da bir problem предложение. Niçin biz sanırsan iyi olacak yeni başkan, biz yazacağız başkana hem de Büyükelçin Narod Sobrane bizim. Hiç koymama 1 milyon mu 2 milyon para здравоохранение toplama köylerden bilinir ne kadar lazım bize kalyaska bilinir bize kaç baston nasıl lazım da alma ona dili bu magazinlerden inceleyim pahalı. Alma optum, ucuz alma. Sopa etme de olmama dilincince biz diliniriz bu insanın önünde. Böyle de bir teklifiniz var, anladım. Sağ olunuz. Afanasy Fedorovich, Dmitri Petrovich, Vasily Romanovich sağ olunuz. Hani geldiniz stüdyamıza da bu durumu için anlattınız, kendi acınızı açıkladınız. Hem de şükür ettiniz onlara kim her zaman bulunur Gagavuzya'nın yaşlı insanların yanında. Ben de şükür ederim sizi. Hem de seyircilerimize isterim demeye sağ olunuz. Hani bizimle birlikteydiniz bu vakit. Derim size kalın sağlıcakla hem de gelen buluşlardan GRT kanalında.